Ngileyo ntwana basephini bamaNazaretha. Ngicabanga manje funa isihlabelelo esi-195 ukuthi sisinelwa kanjani. Alright, sengiyaqala-ke. Ngiyalithanda, ngiyalithanda kulizwa kulizwa lelo lizwe lelo lizwe uwe lizayo lizayo kululwa olulwa ngilibone ngilibone wenhliziyo wenhliziyo hliziyo yami hliziyo yami ngiyalithanda ngiyalithanda kulizwa kulizwa lelo lizwe lelo lizwe lizayo lizayo kululwa kululwa angilibone ngilibone wenhliziyo 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 yami ngiyalithanda ngiyalithanda kulizwa kulizwa lelo lizwe lelo lizwe lizayo
ngizayo okhululwa okhululwa ungilibone ngilibone wenhliziyo 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 yami. Sesingenele egcabeni lesibili. Kwenama kwenama kangakanani uma ilibona uma ilibona ole lolizwe lolizwe engilithanda engilithanda ngingalibonanga ngingalibonanga wenhliziyo 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 yami kwenama kwenama kangakanani uma ilibona uma ilibona ole lolizwe ole lolizwe engilithanda engilithanda ngingalibonanga ngingalibonanga wenhliziyo 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 yami. Igalaba lesithathu. Kwenama kangakanani
ngilibona uma ngilibona ole loli ole lolizwe engilithanda engilithanda ngingalibona ngalibonanga wenhliziyo wenhliziyo hliziyo ya hliziyo yami kokwenama kangakanani uma ngilibona ole loli ole lolizwe engilithanda ngalibonanga wenhliziyo hliziyo yami kokwenama kangakanani uma ngilibona ole lolizwe engilithanda ngingalibonanga wenhliziyo hliziyo yami kokwenama gxaba lesi-4 kokwenama kangakanani uma ngilibona ole lolizwe engilithanda ngingalibonanga wenhliziyo hliziyo yami kokwenama kangakanani uma ngilibona lelo lizwe engilithanda ngingalibonanga wenhliziyo hliziyo yami kokwenama kangakanani uma ngilibona lelo lizwe
engilithanda ngalibonanga wenhliziyo ziyoya. Ngiyabonga kakhulu uManazaretha lesihlabelelo-ke siphela la. Ngisaphese laphana yena uthalente umfoka Shwenhle uMandla Nduni uThuli sizwa kuyona lapha emakhamereni engivideorayizayo. Ngiyazi-ke mhlawumbe egqalabeni lesi-4 khona omunye umuntu okathi okay sobani ngiyacela negqaba lesi-4 ulezi njengoba usushintsha amagqalaba njengoba ngifike ngime bese ngisengenela egqalabeni lesibili ngiphinde ngisengenela egqalabeni lesithathu ngiphinde ngisengenela egqalabeni lesi-4 kwegqalabeni lesi-4 angimangaki ngicela ukukhombisa labo othola ukuthi omunye umuntu ugcina engabonanga kahle egqabeni lesi-4 ngena kanjani. Ngicela ungene egqabeni lesi-4 nje ngizongena kanye. Kwenama kangakanani uma ngibona lelo lizwe engilithanda ngalibonanga wenhliziyo ziyoya inhliziyo yami kwenama kangakanani uma ngibona lelo lizwe engilithanda ngalibonanga wenhliziyo ziyoya. Ngiyathemba ukuthi-ke icacile kunomba ukuthi uma ungena egqabeni lesi-4 ungena kanjani kulona. Uma uqala nje ngokwenama uyasuka qa uyashova usuyahamba kwenama kangakanani usuyaqala usuyashova usuyahamba. Talent ngiyabonga kakhulu baba umnyazi ukubusela ukwenzela izinto ezinhle mfowethu. Amen. Baba wami.